Dobro jutro. Ovo djeluje ko prava tržnica. Ja sam na tržnici, je upravo tako. A govorit ćeš nam o online tržnici. A to sam htio kao iznenađenje. S ove prave tržnice, jedan korak i ja sam sad u online tržnici. Svaka čast. A ko je... Svaka čast, tako. Ali ne meni svaka čast Dejanu koji je smislio online tržnicu. Dejana, što je online tržnica? Hvala, tako je. Evo, pokrenut je portal za prodaju namirnica kao i mobilna aplikacija OPG2Go gdje se svim hrvatskim proizvođačima namirnica omogućuje da brzo i jednostavno registriraju svoju proizvodnju, svoj OPG, mesnicu, ribarnicu, te lako ponude svoje proizvode za prodaju. Znači nije klasično oglašavanje da se samo piše što oni prodaju, nego je baš kreiran web shop na portalu i mobilnoj aplikaciji gdje kupac lako može dodati u košaricu namirnicu koja želi, količinu i napraviti narudžbu. Eto, na primjer, preko mobilne aplikacije doslovno svega preko 3 klika naruči namirnicu na svoju adresu. Što je sad za ovaj suvremeni svijet nevjerojatno, sve besplatno i za kupce i za prodavače. Tako je. Znači, besplatno registriranje proizvođača, ne naplaćuje se nikakva članarina niti provizija. Znači, jednostavno se registriraju i kreiramo njihov web shop koji je jednostavno kreiran i na portalu i na mobilnoj aplikaciji. Što bi ti sad rekli u Splitu, evo si poludija pa sve daješ besplatno. Odakle ti ta ideja? A eto, ideja je došla, pošto smo se svi našli u ovoj situaciji povodom COVID-19. Eto, mnogi nisu smjeli ići na tržnice, kronični bolesnici, stariji, tako da eto, puno bi sigurno olakšalo u ovoj situaciji da ljudi mogu doma naručiti osnovne životne namirnice koje su potrebne. Ali ti zapravo to proširio i na ribarnice i mesnice? Tako je. Znači, obuhvaćene su sve vrste namirnica u Hrvatskoj, znači ribarnice, mesnice, prodaja žitarica, ulja. I evo, stvarno u vrlo kratkom roku, s tim da je portal i mobilna aplikacija online negdje možda 10-ak dana. Obuhvatili smo cijelu Hrvatsku, sve županije. Tako da, eto, na primjer, ako naručite jagode iz Metkovića, mogu vam doći u Osijeku u roku od 24 sata uz besplatnu poštarinu. Ali mora biti određena količina? Tako je. Svaki proizvođač određuje minimalnu cijenu za dostavu i kada popunite te uvjete, on vam šalje namirnice na vašu adresu. I znamo da su prave, na primjer, vrgoračke, tako? Tako je. Provjereni su OPG-ovi, tako da... Evo mi tu iz Stanka koji se zapravo bavi ribom. Amo sa ribarnica online, kako su to Splićani shvatili? A Splićani su nas shvatili pozitivno, imamo dosta narudžbi u kratkom roku, evo preko našega Dejana šalju nas svaki dan narudžbe koje stižu mailom. Mi na vrlo jednostavan način zaprimamo te narudžbe te sutra dan dostavljamo. Znači, ali kako ljudi znaju da je friška riba, mogu li to reklamirati? Splićani, naravno i naši kupci mogu to reklamirati, mi ako nisu zadovoljni vratimo novac, ali srećom prodajemo samo frišku ribu pa su 99% sretni i zadovoljni. Kako ja znam, koliko mi riba imate, kako to znači da ima toliko kila ili deka, kako to ide? Mi u tvornici to izvagamo i na svakoj kesici prilikom dostave piše kolika je gramaža, puta cijena i jednako iznos. Slike ribe postoje? Slike ribe postoje, naravno, da, i mi ih objavljujemo na našim Facebook stranicama. Jesi li iznenađen da su to ljudi prihvatili? Pa jesam, ugodno sam iznenađen i pozitivno. Evo, Dana, opet sam raditi na tebe. Prihvatili su to, eto, reka si zapravo koliko, par dana, u 20 dana već imaš koliko, 50 korisnika? Pa tako, negdje otprilike 50 raznih proizvođača po Hrvatskoj, s tim da se svaki dan registriraju sve više i više i nadam se da će ih biti još više i da će zaživiti nakon ove situacije u kojoj smo se svi našli radi korona. Misliš to možda da je budućnost da će biti sve manje ovakvih tržnica, kako sad imamo i ribarnice? Pa dobro, mislim, bilo bi iskreno dobro da uvijek ostanu ovaj tip tržnice žive, tako rekuć, to ima svoj štih, ali eto, treba opet biti u korak s vremenom i sa tehnologijom, tako da se treba ljudima omogućiti da iz svoga džepa mogu naručiti što god žele u samo par klikova na aplikaciji. A možemo vidjeti kako to zapravo izgleda, rekao da ću pokazati. Pa evo. Čemo se okrenuti vidjeti kamere ovo, s ove strane zapravo. Kako ti to naručiš da vidi, ako može uvatiti to? Pa evo, otvorili smo sad shop od ribarnice Kalikula. Evo, dodali smo škamp veliki 1 kilo i morski pas očišćeni. Znači, unijeli smo svoje podatke za dostavu, potvrdimo i evo naručimo. Znači da zapravo mogu i stariji osobe? Tako je. Ne treba biti što informatički pismo?
ne treba puno biti informatički pismen, znači vrlo jednostavno, svega par klikova. Evo, i oni su sad zaprimili narudžbu za dostavu. Eto. I opet ću na kraju ponoviti, sve besplatno, što je nevjerojatno u ovo vrijeme. Tako je, sve je besplatno, eto, jedino morate platiti namirnice koje naručite. Eto, toliko ispritaj sa pravog pazara i sa ovoga online. Eto, nadam se da ste čuli da eto, i postoji Hrvatskoj i nešto besplatno. Ali se proizvodi, kao što smo čuli, naravno moraju platiti. Šime, hvala ti Hvala lijepa. ti.